ona ingĩkorwo ndũraga thĩno na maithori, ngwĩyũria na ngoro yakwa no ngakinya igũrũ, nĩnjũĩ no ngahotana nĩnjĩrĩgĩrĩire, gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ, hatarĩ nganja nĩnjũĩ rũgendo-inĩ rwakwa, hinya na ũhoti mũingĩ mahetwo nĩ Mwathani, irĩ ingo ngetigĩra hinya wa Saitani, gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Rũgendo-inĩ rwakwa nĩnjũĩ nĩngĩmenyithia ndirĩ wa gũkũ thĩ, mũthenya ũkirie gũkinya ndonye kĩhurũko, gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ, Mwathani nĩanjũthĩrĩirie rĩu ndĩ mbara-inĩ, kana nĩngũhotanĩra thũmbĩ ya ũthamaki, ndarĩkia kũhotanĩra nyambate matu-inĩ, gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Nĩhokete mũtongoria Roho wa Mwathani, ona ndume ngĩneneha na mbara ĩingĩhe, Saitani nĩagaconoka ndahota mbara-inĩ, gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ, ngoro yakwa tiga guoya kana mathangania, ndirĩ ingo ngaconoko ũthiũ-inĩ wa Mwathani, mũcemanio-inĩ wa theru gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene, gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Mũthenya wa marakara nĩũgakinyĩrĩra, arĩa maikaraga tũhũ na matingĩmenya atĩ mũndũ gũkũ thĩ ndarĩ na kĩhurũko, gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ, ndagũthaitha ngwenda ũmenye mwĩrĩ nĩũgathira, ndũrĩ na kĩrĩgĩrĩro mũciĩ ũcio wa igũrũ, na nĩkĩo wĩriragĩria ikeno cia gũthira, gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Jesũ araũkie umbĩte ũthingu tatuo, nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni, kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova kene, tondũ nĩguo akaingĩrio gwĩtwo na irĩkanĩro, nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni, kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Thiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti na rũhiũ rumĩte kanua, rwakana
mageta kiburi nyumba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Mĩako yakĩo twĩohe gĩtuĩke mũcibi wake, ningĩ nyitie ũhoro wa mata nyũngũma ya ũthamaki. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Wow. Praise God, church. Praise God, Theophilus TV viewers. How are you doing? Mkoaje? Upande huu wa Theophilus TV studio tuko salama. Tunamshukuru Mungu kwa jambo ambalo ametufanyia. Amekuwa mwaminifu, amekuwa mzuri kwetu, and we thank him so much. Tumeona mkono wake. Tunamshukuru sana. Ikiwa ni saa 10:17, karibuni sana, ambayo ni show ya worship hour, na wakaribisha sana, being Wednesday. May God bless you so much. Mtakapokuwa tukishirikiana pamoja na nyinyi, Mungu awatende mema, and we are so happy to be here. It's another moment tangu siku ya jana tulipokuwa tukiachana kujana, ambayo tuliachana saa 12 na team ya Theophilus TV Media Limited ya tulikuwa nao siku ya jana. So siku ya leo tuko na wageni wengine, na before that ningependa kwanza mbele tuanze na maombi, kisha tusikia just a small word, and then tutakuwa tukikaribisha wageni wetu wa siku ya leo, na watakuwa wanatoka kutoka upande wa Mutalia. Our dear everlasting Father, we come humbling ourselves before you, Jehovah God. Tunakushukuru Mungu, maana hakuna aliye kama wewe. Yote ambayo umetutendea tunakushukuru Mungu. Hakuna aliye kama wewe, Jehovah God. Tumeona mkono wako, Jehovah God. You have done us well and marvelous, Daddy. We say thank you so much for this hour. It's another moment tumeweza kuingia tena katika show ya worship hour. Jina lako liabudiwe, Jehovah God. Takapokuwa tukianza hii show, God, tunakuinvite uweze kuendanisha pamoja na sisi hadi tamati ya show hii ambayo ni ya worship hour, Jehovah God. Wageni wetu ambao watakuwa wakiingia kwenye studio, Jehovah God, na wakabidhi mikononi mwako, Jehovah God. Eza kuongoza na walinde, Jehovah God. Wapatie neno and knowledge, wisdom, Jehovah God. As they enter this studio, Jehovah God, may you be with them, lead them and protect them, Jehovah God. We ask for your favor, we ask for your knowledge, Jehovah God. Takapokuwa tukianza siku ya leo, Jehovah God, kuwa pamoja na sisi, na nimeomba na hata kuamini. Amen. So mtazamaji wetu, wapatia just small word siku ya leo, and then tutakuwa nikiwa welcome wakuje wa deliver kitu ambaye leo wametuletea kwenye Theophilus TV. Leo tutakuwa tukisoma katika kitabu ya Psalms 23. Psalms 23, na naona inatuambia the Lord the shepherd of his people. That's the topic, the Lord the shepherd of his people. Na nitakuwa nikisoma kuanzia verse 1 hadi verse 4. Na inasema, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness, for his name is sake. Wow, tunaambiwa hapa kwa verse 1, the Lord is my shepherd. Kwanza kabisa tuangalie who is the shepherd. Shepherd ni nani? Kama jinsi ambao unaweza kuwa na a flock of sheep, uko na mbuzi pale nyumbani, maybe huo una ukule nyumbani, unapeana hizo ngombe zako ama mbuzi zako kuziende na shepherd ama mlinzi, shepherd. Yes, kwa hivyo unawapatia waende wakuangalilie mbuzi. Shepherd ni mtu ambaye an instance with sisi wenyewe kama watu wanadamu, tusiende mbali kwa ngombe na mbuzi, we are not those. Sisi kama wanadamu unapata, for example, mimi ni na mzazi wangu ni shepherd wangu. Ndio maana Mungu alipoamua kunipeana mimi kwa wazazi ambao alinipa, alijua hawa ni shepherd wangu. Na shepherd ako pale kufanya kazi gani? Shepherd ako pale kukulinda
usipatane na mabaya. Kama venye unaweza mimi niko ama nikiwa venye nilikuwa mtoto mdogo, mama alinitunza, hakutaka maybe niende pale nichezee mvua, because alijua the consequences ya mimi nikienda pale kuchezea mvua, nitapata homa ama nitagonjeka maybe pneumonia. Angependa kuona nikikula uchafu, jua alijua ningeumwa na tumbo. So ako pale kukulinda na kukuongoza. Same here, tukirudi kwa Biblia, God the Lord is my shepherd. Yesu ndio shepherd wangu, na atakuwa shepherd wako usipompatia hiyo chance ya maisha yako, usipompatia awe baadhi ya maisha yako. Ndio maana unapata at times, unapata maybe kitu imefanyika, unapata uliepuka kidogo, reason being the Lord is your shepherd. Na ukiangalia vizuri unapata ulikuwa umempatia Mungu, umemruhusu Mungu take over, umemruhusu Mungu awe ndani ya maisha yako, anakulead, anakuguide na pia anakuprotect. Hauwezi patana na mabaya. So same to you ukiwa pale home kama mtazamaji wetu wa Theophilus TV. Let God be your shepherd. Acha aweze kuwa shepherd wako, aweze kukulinda, cause there is none other than God. Yeye ndio muumbaji wetu. Yeye ndiye amefanya hii yote ambayo unaona. He gives us favor. Akatuhubariri. Unaonekana saa zingine unaweza kuwa you have a lot of problems, lakini anafunika hizo mashida ambazo uko nazo. Mtu akipata na wewe pale nje anakuambia, "Hey, Meriteri we muthaka muno. Bishop John Githire we muthaka muno. Rachel Wakuri we muthaka muno." Niki thisho nokoro unaweza kuwa na mashida mengi sana, no Ngai akakuhubariri ni undu wake umeacha take control, umempatia chance in your life. Na tukimpatia chance in our life, he will lead us, atatu protect na atatu guide. Kwa hivyo nitawaacha na hiyo neno ya siku ya leo, let the Lord be your shepherd and nothing bad will happen to you. Kwa hivyo karibuni sana. Tutakuwa tukiwakaribisha wageni wetu siku ya leo ambao ni wageni kutoka upande wa Mutalia Theophilus Church. Kule ambako tulikuwa live siku ya Sunday, tulikuwa na Pastor Caro Njeri, na so leo ndio nitakuwa nikimwalika, yeye ndio kiongozi wao, Pastor Caroline Njeri. Nitakuwa nikiwakaribisha, watakuwa kitu lead into worship, into praises, watatupatia the word of today. Yeah. Na mwingine mengi, it will be so awesome, and we ask anisha pamoja na sisi kidogo, and they will. Tukirudi tutakuwa pamoja na wao ndani ya studio, kwa hivyo usiende mbali. Ino ni Theophilus TV, murata wa Ngai. Muikari wa Naikuru na Eldoret, riu murata wa Ngai ari hakuhe nawe. Theophilus TV ni kinyite guku, na riu no utwirorere mathaa 24 hatari gutigithiria. Theophilus TV yukite gukuhe kiugo, na nigetha Ngai onekane thiini witu, no kinya tutigithukanio na ihumo citu. Mahoya mahano tangerekano iria waheanire igie muhandi wa mugunda na tabarĩra cia gũcenjia mũtũrĩre waku. Ceceni ĩno ũgarũrũku mũnene, tondũ to kiugo tũrakũhe kiugo gĩa thingu na ũtheru. Mũndũ ũrĩa ũgũthoma ũhoro ũyũ acoke awĩigue na acoke aũmenyerere. Theophilus TV, Naikuru na Eldoret, mwina mũrata wa Ngai rĩu. Ukihũthĩra digital scan TV yaku nginya kũrehere Theophilus TV thĩinĩ wa Pang. Akorwo ũrahũthĩra smart TV, ĩgũkũrehera automatic wakia TV yaku. Theophilus TV thĩinĩ wa mĩtambo ya Pang. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV, murata wa Ngai. Ni mahoya-inĩ ma hwa-ini na Bishop John Githire. We muthamaki wa thamaki ni twakwenyihiria muno. Turekere mawĩhia na mawaganu maitu, ona turirikane ni tondu ni uri hinya ona ni uri hoti. Ngai ndarĩ thĩna. As long as we murata wake, Jesu Kristo egũgũcerera nginya kaburi-inĩ ona rĩrĩa ũkuĩte.
kwambĩrĩria mũthenya wa Jumatatu kinya Gatano, ciahanda thaa 2 cia hwa-ini kinya thaa 4 cia ũtukũ thĩinĩ wa Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Hallelujah. Mwathani Jesu Kristo arogocwo na barario ni ndakena ni tondu wa ihinda riri Ngai atuhe nigetha tukorwo tukirianira kiugo kia Jehova Ngai mutura muoyo. Karibu sana thini wa Theophilus Television, thini wa tabarĩra ĩtagwo kĩgongona gĩa ũthigũro theru. Niĩ njĩtagwo Rachel Wakuria kana Reverend Rachel Wakuria, na tũrĩnyitanagĩra nawe kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ, kwambĩrĩria mũthenya wa Jumatatu nginya mũthenya wa Friday. Ngai witũ akũrathime ũgĩtua matua matutungate Jehova Ngai na tũmathie kiugo kĩa Ngai no thĩ igũrũ thĩ. Rathimwo nĩ Ngai na Ngai witũ akuonekanĩre. Na nĩ tũrĩkoragwo tũrĩ live. Theophilus TV rĩkoragwo ĩrĩ live wetukĩra mwena wa YouTube channel, na YouTube channel yakwa ĩtagwo Rachel Wakuria, na Facebook ĩtagwo Rachel Wakuria. Ngai akũrathime na wĩke maũndũ manene. Hallelujah. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Johana 4:23 hinda nĩ ikinyu rĩrĩa Jehova Ngai aracaria arĩa marĩ mũhoyaga na roho. Nĩkĩo niĩ wa Ngui wa Kahwaĩ tũnyitanagĩra tabarĩra-inĩ ya ndia-inĩ ndiku cia gũthathaiya Ngai, tũkamũthathaiya na nyĩmbo cia gũthathaiya kiugo kĩa Ngai, na roho tũgathoma maingĩ megiĩ gũthathaiya na roho. Kwambĩrĩria mũthenya wa Monday nginya Friday, ciahanda thaa 4 nginya thaa 6 cia mũthenya. Thĩinĩ wa Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Mũikari wa Naikuru na Eldoret, rĩu mũrata wa Ngai arĩ hakuhĩ nawe. Theophilus TV nĩ kinyĩte gũkũ, na rĩu no ũtwĩrorere mathaa 24 hatarĩ gũtigithĩria. Theophilus TV yũkĩte gũkũhe kiugo, na nigetha Ngai onekane thĩinĩ witũ no nginya tũtigithũkanio na ihumo citũ. mahoya mahano ta ngerekano ĩrĩa waheanire ĩgiĩ mũhandi wa mũgũnda na tabarĩra cia gũcenjia mũtũrĩre waku. Ceceni ĩno ũgarũrũku mũnene, tondũ to kiugo tũrakũhe kiugo gĩa ũthingu na ũtheru. Ũkena na kũrathimwo nĩ mũndũ ũrĩa ũgũthoma ũhoro ũyũ, acoke awĩigue na acoke aũmenyerere. Theophilus TV, Naikuru na Eldoret, mwĩna mũrata wa Ngai rĩu. Ukihũthĩra digital scan TV yaku nginya kũrehere Theophilus TV thĩinĩ wa Pang. Akorwo ũrahũthĩra smart TV, ĩgũkũrehera automatic wakia TV yaku. Theophilus TV thĩinĩ wa mĩtambo ya Pang. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Wow, tumeweza kurudilia tena ndani ya studio ya Theophilus TV, na ndani ya show ni time ya worship hour, na ndani ya studio tuko na wageni kutoka Mutalia Theophilus Church ambayo itakuwa kiongozwa na Pastor Caro Jerry, na nitakuwa nikiwakaribisha waweze kutupatia kitu ambacho Mungu ameweka ndani yao. Karibuni sana Pastor Caro. You're most welcome and we feel humble kwenye kufika. Okay, karibu. Nashukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii. Wow. Amen, amen. Karibuni sana watazamaji wetu
Naitwa Pastor Caro, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Tuna furaha sana kwa sababu ya kufika mahali hapa, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya neema yake ndio imetufikisha mahali hapa. We don't take it for granted. Najua ya kwamba ni uwezo wa Mungu mfalme mwema. Kwa hivyo nataka tukaweze kuanza kwa maombi, na najua ya kwamba tutabarikiwa. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuinua, tunakupa sifa mfalme. Ni asante kwa sababu ya kutupenda, ni asante kwa sababu ya kutujali, ni asante kwa sababu ya ukuu wako na uaminifu wako Jehova Mungu wa Israeli. Tumekuona ukiwa Baba, tumekuona ukiwa mwema, tumekuona Jehova Mungu wa Israeli katika maisha yetu mfalme mwema. Ndiposa tunainua jina lako takatifu mfalme wa falme, jina ambalo liko juu ya majina yote mfalme mwema. Ni asante Jehova Mungu wetu kwa kutupatia nafasi nyingine Bwana ya kuja mahali hapa na kukuabudu na kukupa sifa na heshima zote Bwana. Nitwakwambararia na tuoga wagereire muthamaki wa thamaki, gutiri ungi uhana tawe na gutiri we hinya ta waku Mwathani. Nitwakunenehia na twagutugiria tuoga ni wagereire. We ni we Ngai witu, we ni we Ngai wa muthamaki mwega. Nitwanyiha muno mbere yaku hwa-ini wa umuthi, ni tondu we Ngai wa na mutugi na muigua tha Jehova. Amukira ugoci wothe na gitio na riri ni gwaku Mwathani Ngai witu. Ritwa riaku rirogoco rirotugira tene na tene. Ni thengi nundu wa kanyaga kamuthamaki wa thamaki, ngigwita Mwathani Ngai wa matu-ini, utuike wa guthamakira ngoro citu, utuike wa guthamakira meciria maitu Mwathani, ni tondu we Ngai mwene hinya wothe. Ni thengi Mwathani Ngai wa Israeli nundu wa muoyo witu muthamaki mwega. Reke muthamaki mwega utuhe gwitikirika Baba witu, wonekane thini witu ithuĩ twagoho Mwathani, ni tondu we Ngai wa ma. Ritwa riaku rirombarara rirotugira tene na tene. Oya ithenya riaku Mwathani Ngai wa Israeli. It is not about us, it is all about you my Father. Tunashuka chini ukainuliwe Bwana wa mabwana. We decrease, you increase, oh God, in the name of Jesus. Tuehererie roho wothe wa mwitio, tuehererie roho wothe wa kwionania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. No tuhe roho wothe wa kũnyiha Mwathani Ngai wa matu-ini, na nĩgetha muthamaki wa thamaki utuike wa kuonekana muthamaki mwega. Let your presence yaku Mwathani ikorwo hamwe na ithuĩ Mwathani Ngai wa Israeli. Reke muthamaki mwega, Ngai mwega na mutugi, kiboco gĩkĩ na praise na no worship no Mwathani ituike ya kuohora andu aku hwa-ini wa umuthi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ituike ya kuohora athuri, atumia, anake na airĩtu na ciana. Ituike ya kuhonokia atumia, athuri na anake na airĩtu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nitwagũtĩa na twakwambararia na twakunenehia. You are the King of Kings and you are the Lord of Lords. Take over, Holy Spirit of God, because you are God. Have your way in our lives, oh God. Have your way, oh Lord, in the name of Jesus. Ni wega muthamaki wa thamaki, twagũtĩa na twakwambararia na twakwĩnyihiria ni tondu we Ngai wa ma. Na ni thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, 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 amen. Ni asante. Karibu sana Mada, na niposa ukaweze kutupeleka hatua hiyo ingine ya kumwabudu Bwana. Amen. Thank you, Lord. We worship you. We glorify your holy name. No other God is like you, Lord. Yes. You are highly exalted, O God. You are highly honored today, Lord. You are highly honored. We worship you, Lord. We offer mashekeli na zayanda. Taungana na malaika na makerubi jioni ya leo, ambao Baba huamburika mbele zako Mungu siku na mchana wakisujudu. Oh, thank you Jesus. We raise our hands today, Lord. We raise our hands today, Lord, as we declare that you are mighty, as we declare that you are worthy, as we declare that you are able. Lion of Judah, you are worthy of our praises. You are worthy of our praises. You are worthy of our worship. No other God is like you. We honor you tonight. We glorify your name tonight. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kuinua Mungu wetu leo.
kama wewe? Ni nani? Nani kama wewe? Twakuinua Mungu wetu leo. Nani kama wewe? Twakupenda. Nani kama wewe? Nani kama wewe? Twakuinua Mungu wetu leo. Nani kama wewe? Twakupenda. Mungu mwenye nguvu. Nani kama wewe? Twakuinua Mungu wetu leo. Nani kama wewe? Twakupenda. Usiyeshindwa. Nani kama wewe? Twakuinua Mungu wetu leo. Nani kama wewe? Umetupa uhai. Nani kama wewe? Twakuinua Mungu wetu leo. Nani kama wewe? Twakupenda. Unatujali. Nani kama wewe? Twakuinua Mungu wetu leo. Nani kama wewe? Twakupenda. Unanyenyekea. Nani kama wewe? Twakuinua Mungu wetu leo. Nani kama wewe? Twakupenda. Tunakuabudu. Nani kama wewe? Twakuinua Mungu wetu leo. Nani kama wewe? Twakukuru. Nani kama wewe? Twakuinua Mungu wetu leo. Nani kama wewe? Twakupenda. Tunakuinamia. Nani kama wewe? Twakuinua Mungu wetu leo. Nani kama wewe? Twakupenda. Tunakusujudu. Nani kama wewe? Twakuinua Mungu wetu leo. Nani kama wewe? Twakupenda. Tunakushukuru. Nani kama wewe? Twakuinua Mungu wetu leo. Nani kama wewe? Twakupenda. Mwanzo tena Nani kama wewe? Twakuinua Mungu wetu leo. Nani kama wewe? Twakupenda. uliyetufia. Nani kama wewe? Twakuinua Mungu wetu leo. Nani kama wewe? Twakupenda. Nani kama wewe? Nani kama wewe? Twakuinua Mungu wetu leo. Nani kama wewe?
Mungu Baba, unastahili kuabudiwa. Wewe ni Mungu Baba, unastahili kupewa. Wewe ni Mungu Baba, unastahili kuabudiwa. Wewe ni Mungu Baba, unastahili kupewa sifa. Wewe ni Mungu Baba, unastahili kuabudiwa. Wewe ni Mungu Baba, unastahili kusujudiwa. Wewe ni Mungu Baba, unastahili kuabudiwa. Wewe ni Mungu Baba, wewe ni Mungu Baba. Wewe ni Mungu Baba, wewe ni Mungu Baba. Wewe ni Mungu Baba, wewe ni Mungu wewe ni ni Mungu Baba. Wewe ni Mungu Baba, unastahili kuinuliwa. Wewe ni Mungu Baba, unastahili kuabudiwa. Wewe ni Mungu Baba, unastahili kuabudiwa. Wewe ni Mungu Baba, unastahili kuabudiwa. Wewe ni Mungu Baba, wewe ni Mungu Baba. Wewe ni Mungu Baba, wewe ni Mungu Baba. Wewe ni Mungu Baba, nimeanguka pako nikuabudu Mwokozi Yesu, kando nawe hapana mwingine, wewe peke yako wastahili. Nimeanguka miguuni pako nikuabudu Mwokozi Yesu, kando na wewe hapana mwingine, wewe peke yako wastahili. wastahili. Nimeanguka Nimeanguka miguuni pako nikuabudu Mwokozi Yesu, kando na wewe hakuna hakuna mwingine, wewe peke yako wastahili. tumeanguka Tumeanguka miguuni mwako tukuabudu Mwokozi Yesu, kando na wewe hakuna hakuna mwingine, wewe Yesu, wewe peke yako wastahili. yes you are the Lord most. Yes, you are the Lord most high. Yes, you are. Yes, you are the Lord. You are the Lord most high. Yes, you are the Lord. You are the Lord most. Yes, you are. Yes, you are the Lord. You are the Lord.
Yes, you are the Lord. You are the Lord Most High. Yes, you are the Lord. You are the Lord Most High. Yes, you are the Lord Most High. You are the Lord Most High. Yes, you are the Lord. Jesus, you're the Most High God. Most High. You are the Most High God. Yes, you are the Lord. Oh God. Hallelujah. Most Yes, you are. Yes, you are the Lord. Oh, you are the Lord Most High. Yes, you are the Lord. Most High. You are the Lord. Yes, you are the Lord. Hallelujah, Jesus. You are the Lord Most High. You are highly exalted. You are highly honored, oh God. Yes, we declare you are the Lord Most High today. In the name of Jesus. Oh yes, you are. Yes, you are the Lord Most High. You are the Lord. Hallelujah. Even the mountains are declaring. You are the Lord. You are the Lord Most High tonight. Most High. Alpha and Omega is your name. Hallelujah. Hey, oh, we declare. Yes, you are the Lord. Yeah, you are the Lord Most High. Yes, you are the Lord. You are the Lord Most High. Miungu zisikie You are the Lord. ya kwamba wewe ndiye Mungu mkuu. Most High. Hebu worship us Yes, wasikie. you are Watu the iwasikie. That you are the Lord Most High. Most High. Hallelujah. Yes, you are the Lord. Hey, Most High. The Lord. Twaungana na makerubi na maserafi tukisema you are the Most High God. Yes, you are the Most High God. Yes, you Yes, you are the are Most High God tonight. Tunaungana na makerubi na maserafi wazeshi na waina mfalme tukisema you are the Most High God. Hallelujah. Yes, you are. Yes, you are the Lord. You are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Most Yes, you are. Yes, you are the Lord. You are the Lord. Most High. Hallelujah. Yes, you are the Lord. Most High. We declare. Yes, you are the Lord. Wacha membrane kasikia kwamba Jesus is the Most High God. Wacha Jesus is the Most High God. Beside him no other God like this. Iri mashakarara zende. Makarabo sherere zaya. Aritenda makuu. Anatenda hata siku ya leo. Yes, the Most High God. No one to compare with him. We declare that you are the Most High God. Umetenda makuu Jehova Baba. Umeponya magonjwa. Unainua walio chini. Unawaketisha na wafalme. You are the Most High God. We declare that you are the Most High God. Thank you, Jesus. You are the Lord Most High God. Most High. Oh, yes, you are. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Most High. Haijulikane wewe ni Mungu. Yes, Jesus. Na ijulikane waweza. Na ijulikane watenda mambo makuu. Na ijulikane dunia kote. Na ijulikane
ijulikane, na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote, na ijulikane, na ijulikane wewe ni Mungu, natenda mambo mwanadamu hazitenda, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote. nayo imani wewe waweza, kuweza yote na kutumai, msaidizi wakati kama huu, na kuamini na kuabudu, na ijulikane Na ijulikane wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, na ijulikane, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane makuu, na ijulikane duniani kote, na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane wewe waweza, watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote. Inua mikono yako kumwambia Bwana ya kwamba na ijulikane siku ya leo ya kwamba unaweza, ikajulikane duniani kote, ikajulikane katika maisha ya watu wako, ikajulikane katika jamii zetu, ikajulikane katika Theophilus TV ya kwamba wewe ni Mungu anayeweza, ya kwamba wewe ni Mungu unayetosha, ya kwamba wewe ni Mungu unatenda makuu, yale mwanadamu hawezi kufanya. Baba yetu unayeweza usiku wa leo, we want to declare you are God, and no other God is like you tonight. We give all the glory, Father. We give all the honor, my Father. We give all the praise tonight. You are faithful and you are mighty, Lord. Hakuna aliye kama wewe. Umetukuka, umetawala duniani kote. Mbinguni mahali pako pa kukalia, duniani mahali pako pa kuweka miguu. Ni wapi Baba tujenge nyumba ukaweze kutokea ndani? Siku ya leo tunakuomba ukaweze kulima shamba katika mioyo yetu, Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Twainua jina lako jioni ya leo, twalitukuza jina lako mtakatifu, twakuita Ebeneza, maana wewe ni Mungu pamoja nasi, katika jina la Yesu Kristo. I worship your name, O God. I glorify your name, God. I lift up your name, Jehovah Father. I declare that you are faithful tonight. I declare that you are able tonight. I declare katika jina la Yesu Kristo. Thank you, my Father. Thank you, Father. We praise you. Hallelujah, Jesus. Mungu wa Israeli. Jehova Jireh, horabo seke. Yesu wastahili heshima na utukufu. Yesu wastahili heshima na utukufu. Yesu wastahili
tunakuja mbele zako Mwokozi wa rehema. Tunasujudu mbele zako Mfalme. Tunainama, tunainuka, tunainua mikono tukuabudu. Usiku na mchana makerubi na maserafi hawashtoki. Mchana wakikuita embe mtakatifu, mtakatifu. Ni wewe Bwana wa majeshi. Na sitaungana nao tukisema mtakatifu ni wewe. Mtakatifu ni wewe Bwana. Mtakatifu ni wewe Baba. Utendaye mambo mwanadamu hawezi tenda. Uponyaye magonjwa mwanadamu hawezi ponya. Usiku leo tunasema ni wewe. Hakuna mwingine kama wewe. Hallelujah. Thank you, Jesus. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo, unafanya mambo ambayo wanadamu wawe faraja. Toa faraja ambayo wanadamu hawezi. Unaponya magonjwa, ponya magonjwa ambayo wanadamu hawezi. Wafungua milango, unatoa milango ambayo wanadamu hawezi. Haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu na kitu kingine. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Tuliza, tuliza mawimbi. Haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Pasua bahari. Haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo, unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi. Unatoa faraja, unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi. Unainua kiwango, unainua kiwango ambacho wanadamu hawezi. Unaponya magonjwa wanadamu hawezi kuponya. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine. Vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. Imba vizazi, vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na Mungu wa leo. Uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako Baba.
Thank you, Jesus, Lord. We give all the glory, my Father. We praise you tonight. We declare We you are praise God. you. Thank you, oh God. Hallelujah. Katika jina la Yesu Kristo. You are highly exalted, oh God. Worship you. You are highly praised, oh God. You are You are highly exalted, my Father. God. No other God is like you. Oh, Thank you, hallelujah. Jesus. Tukuka na wina wina kazi. Esakaraboshi. Mwena Okedo era dosha koro yakwa nishigia otire tigawa jarageyo katera katere mode mekekaga nibonyone igoro igoro ya maono modewe wegai wekaga mageganya oyore nane eyoira ekano nekomenya denawe wimudu igoro igoro ya maono modewe wegai wekaga mageganya oyorete hinya nane kyongoro yakwa eyoire gekeno nekomenya denawe wimudu iriye goro yakwa nabo nitega gotire kendo kiega oya jage tondo we moheani waidosho netega nane kyogoro yakwa eyorete igoro ya maono modewe wegai wekala mageganya oyorete hinya nane kyogoro yakwa eyoire gekeno nekomenya denawe wimudu rengo de negeda komenye nemanye weka marataku umaidorageya idoma komenye diarwasha shode nashone danime igoro igoro nyama ondo modewe wegai wekaga mageganya oyorete hinya nane kyongoro yakwa eyoire gekeno nekomenya denawe wimudu Imekuwa wonderful worship and we thank God for that. Kwa hivyo tutakuwa tukiwapea break kidogo waweze kunywa maji and then we will be right back for praise. Msiende mbali, don't tune out. Ino ni Theophilus TV, murata wa Ngai. Ni mahoya-ini ma hwa-ini na Bishop John Githire. We muthamaki wa thamaki nĩ twakwenyihiria mũno.
turekere mawigie na mawaganu maitu ono turirikane ni tondu ni uri hinya ona ni uri hoti Ngai ndari thina as long as we murata wake Jesu Kristo egugucerera nginya kaburi-ini ona riria ukwite. Kwambĩrĩria mũthenya wa Jumatatũ kinya Gatano, ciahanda thaa 2 cia hwa-ini kinya thaa 4 cia ũtukũ thĩinĩ wa Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Haleluya. Mwathani Jesu Kristo arogocwo na barario. Nĩ ndakena nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ Ngai atuhe nĩgetha tukorwo tukĩrĩanĩra kiugo kĩa Jehova Ngai mũtũũra muoyo. Karibu sana thĩinĩ wa Theophilus Television, thĩinĩ wa tabarĩra ĩtagwo kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru. Niĩ njĩtagwo Rachel Wakuria kana Reverend Rachel Wakuria, na tũrĩnyitanagĩra nawe kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ, kwambĩrĩria mũthenya wa Jumatatũ nginya mũthenya wa Friday. Ngai witũ akũrathime ũgĩtua matua matutungate Jehova Ngai na tũmathie kiugo kĩa Ngai rũthingo ruothe. Rathimwo nĩ Ngai na Ngai witũ akuonekanĩre. Na nĩ tũrĩkoragwo tũrĩ live, Theophilus TV rĩkoragwo ĩrĩ live wetukĩra mwena wa YouTube channel, na YouTube channel yakwa ĩtagwo Rachel Wakuria, na Facebook ĩtagwo Rachel Wakuria. Ngai akũrathime na wĩke maũndũ manene. Hallelujah. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Oro muthenya wa Jumamothi nyitanagĩra na niĩ Pastor Dan tabarĩra-inĩ ya thigari cia Jehova. Ũyũ ũraigua na kĩrĩa kinyĩte mũico rĩ kĩrako ibiri neshoke harĩa marĩkanĩra. Faith that has not been tested cannot be trusted. Na kĩrĩa Ngai no nginya ũrĩhĩtũka waga ũcokagĩra gĩothe ũcokagĩra harĩa wambĩrĩirie oro wa kwĩmenya na gwĩtwo nĩ gũkwĩra. Thinacara nginyagia thaa 2 cia rũcinĩ thĩinĩ wa Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Haleluya. Mwathani Jesu Kristo arogocwo na barario. Nĩ ndakena nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ Ngai atuhe nĩgetha tukorwo tukĩrĩanĩra kiugo kĩa Jehova Ngai mũtũũra muoyo. Karibu sana thĩinĩ wa Theophilus Television, thĩinĩ wa tabarĩra ĩtagwo kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru. Niĩ njĩtagwo Rachel Wakuria kana Reverend Rachel Wakuria, na tũrĩnyitanagĩra nawe kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ, kwambĩrĩria mũthenya wa Jumatatũ nginya mũthenya wa Friday. Ngai witũ akũrathime ũgĩtua matua matutungate Jehova Ngai na tũmathie kiugo kĩa Ngai rũthingo ruothe. Rathimwo nĩ Ngai na Ngai witũ akuonekanĩre. Na nĩ tũrĩkoragwo tũrĩ live, Theophilus TV rĩkoragwo ĩrĩ live wetukĩra mwena wa YouTube channel, na YouTube channel yakwa ĩtagwo Rachel Wakuria, na Facebook ĩtagwo Rachel Wakuria. Ngai akũrathime na wĩke maũndũ manene. Hallelujah. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai.
Theophilus TV tumerudi tena, show ambayo ni Gwataniro cha kanitha, na leo tuko na kanisa kutoka Mutalia ambayo ni Theophilus Church ikiongozwa na Pastor Caroline Jerry, na hao ndio nitakuwa nikiwapatia opportunity ama time waweze kuingia katika kigosho, the leaders in praise and praise, kwa sababu tumetoka kwa worship, not praise and worship, lakini tumeshatoka kwa praise, kigosho, koshagai, tumuinire. Ukiwa pale home pia wewe changamka, tumuimbie huyu Mungu. He's the reason we are here. Ametupatia afya, ametupatia hiyo hewa ambayo unapumua, hiyo pumzi. Ungekuwa kulipia sijui, tungekuwa sasa tuko na deni na toshanaje. Kama vile unavyoweza enda hospitali unaweza lipishwa oxygen, na kama ungekuwa ulipe Mungu hiyo pumzi ambayo unatumia, ungekuwa na deni na toshanaje. Kwa hivyo give God your time. Kwa hivyo ni time ya praise, ningia ndani ya kigosho, wacheni tumuimbie na tumsifu Mwokozi Yesu. Karibuni sana. Karibu. Amen, amen, amen. Hallelujah. Amen. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Papa, I praise your name, you are worthy of our praise. I praise your name, you are worthy of our praise. Papa, I praise your name, you are worthy of our praise. Papa, I praise your name, you are worthy of our praise. Papa, I lift your name, you are worthy of our praise. Papa, I lift your name, you are worthy of our praise. Papa, I lift your name, you are worthy of our praise. Papa, I lift your name, you are worthy of our praise. Papa, I jump your name, you are worthy of our praise. Papa, I dance your name, you are worthy of our praise. Papa, I jump your name, you are worthy of our praise. Papa, I jump your name, you are worthy of our praise. Papa, I dance your name, you are worthy of our praise. Papa, I dance your name, you are worthy of our praise. Papa, I dance your name, you are worthy of our praise. Papa, I dance your name, you are worthy of our praise. Papa, I love your name, you are worthy of our praise. Papa, I love your name, you are worthy of our praise. Papa, I love your name, you are worthy of our praise. Papa, I love your name, you are worthy of our praise. Papa, I praise your name, you are worthy of our praise. Papa, I praise your name, you are worthy of our praise. Papa, I lift your name, you are worthy of our praise. Papa, I lift your name, you are worthy of our praise. Oh, the other God, they are the works of men. You are the most high God. There is none like you. Oh, the other God, Oh, the other God. oh, they are the works of men. You are The most high God. There is none like you. Oh, Jehovah. Most high God. Oh, Jehovah. You are the most high God. Oh, Jehovah, you are the most Most high God. Jehovah. You are the most high God. Oh, Jehovah, you are the most high God. Jehovah, you are the most high God. Jehovah, you are The most high God. oh, Jehovah. You are the most high God. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama Wewe, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hata kuwepo. Imba hakuna. Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna
It has been a nice session, imekuwa nzuri. Na mtazamaji wetu wa Theophilus TV, show ambayo tuko nayo ni gwataniro ya makanitha, na leo tuko na kanisa ya Theophilus Church. Kwa hivyo nitawapatia ruhusa ya dakika 2 waweze kupumua kidogo na wakunywe maji, and then we will be right back, na tutarudi na neno ambayo tutakuwa tukiongozwa na Pastor Caroline Jerry ambayo ni pastor kule upande wa Theophilus Church upande wa Mutalia. Msiondoke na msiende mbali sana, tutakuwa tukirudilia muda sio mrefu. Ino ni Theophilus TV, murata wa Ngai. Ni mahoya-ini ma hwa-ini na Bishop John Githire. We muthamaki wa thamaki nĩ twakwenyihiria muno. Turekere mawĩgie na mawaganu maitũ, ona tũririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya ona nĩ ũrĩ ũhoti. Ngai ndarĩ thĩna. As long as wĩ mũrata wake, Jesu Kristo egũgũcerera nginya kaburi-inĩ ona rĩrĩa ũkuĩte. Kwambĩrĩria mũthenya wa Jumatatũ kinya Gatano, ciahanda thaa 2 cia hwa-ini kinya thaa 4 cia ũtukũ, thĩinĩ wa Theophilus TV, murata wa Ngai. Ino ni Theophilus TV, murata wa Ngai. Mũikari wa Naikuru na Eldoret, rĩu murata wa Ngai arĩ hakuhĩ nawe. Theophilus TV nĩ kinyĩte gũkũ, na rĩu no ũtwĩrorere mathaa 24 hatarĩ gũtigithĩria. Theophilus TV yũkĩte gũkũhe kiugo, na nĩgetha Ngai onekane thĩinĩ witũ, no nginya tũtigithũkanio na ihumo citũ. mahoya mahano ta ngerekano ĩrĩa waheanire ĩgiĩ mũhandi wa mũgũnda na tabarĩra cia gũcenjia mũtũrĩre waku. Ceceni ĩno ũgarũrũku mũnene, tondũ to kiugo tũrakũhe kiugo gĩa ũthingu na ũtheru. Ũkena na kũrathimwo nĩ mũndũ ũrĩa ũgũthoma ũhoro ũyũ, acoke awĩigue na acoke aũmenyerere. Theophilus TV, Naikuru na Eldoret, mwĩna mũrata wa Ngai rĩu. Ukihũthĩra digital scan TV yaku nginya kũrehere Theophilus TV thĩinĩ wa Pang. Akorwo ũrahũthĩra smart TV, ĩgũkũrehera automatic wakia TV yaku. Theophilus TV thĩinĩ wa mĩtambo ya Pang. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV, murata wa Ngai. Jitagwo Pastor Monica Wakuria wa kuma Theophilus Church Githurai kia 44. Ngũrĩhagĩra tabarĩra ya metha-inĩ ya kĩroho o mũthenya wa kwambia Jumatatu nginya mũthenya wa Friday, na kwambia thaa 6 nginya thaa 8 gũkũ kwa Theophilus TV, murata wa Ngai. Ino ni Theophilus TV, murata wa Ngai. Mwathani Jesu Kristo arogocwo nĩ njĩtagwo Rachel Wakũrĩa. Mũthenya wa Sunday twĩnyitanagĩra rũcinĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩtagwo hema ya gĩtũngano.